Ассаламу алейкум достор, силер менен бирге Тимарел достор. Бүгүн биз силер менен бирге деревня симулятор деген ойнойбуз достор. Достор, бул дегенибиз бизде айылдагы жашоо. Давайте видео жакса лайк басып, каналга подписаться деген кызыл кнопканы басып койгула достор. Ал эми кеттик достор. Играть русский. Вот мирди ачалы достор. Давайте достор 20 подписчикка жеткизип таштайлы. Так, бизде карта көрсөтүп атат. Картабыз бар достор. Мурун ойногом 2-3 жыл мурун. Азыр вообще обновление сон болуп калыптыр достор. Обновление болуп. Короче, биякта ойлар жүрөт. Так, биякта бир чубак жер казып атат. Чо там, братан? Так, биздин сумкабыз бар экен. Так, биздин Жигулибиз бар достор. Мына ушул Жигули. Буханка УАЗ бар экен. Могу кичинекей. Так, сатып алышыбыз керек экен мындан биз. Так, бар эмне достор. Давайте достор, аны бир отун жаралы. Так, мынакей достор, биз отун жарып атабыз. Достор. Так, бизде канча 50 сом таптык, короче. Машинабызды айдалып кеттик достор, бир жактарга, короче. Так, биздин Жигулибиз. Токтой турмун, эмне экен достор? Бутылка. Давай ичип көрөлү достор. Ё-моё достор. Баш айланып кетти достор, карагансыз. Эмне болду достор? Так, эчтеке көрүнбөй жатат достор. Так, чөп сарайда ема достор, жаман көрүнбөйт эчтеке. Так, туннел кыла турган жер. Так, Нива турат, Нива. Так, чыгып көрөлү достор. Достор, улетка айландырабыз. Ой, айландырып көрөлү. Ё-моё, эмне айландырбайт достор? Колесо удачи дейт. Достор. Так, бизге интернет керек экен достор, анын үчүн бизде интернет жок. Пока что азыр. Трактор турат, трактор. КамАЗ. Достор. Миссия аткарыш керек экен, бияка чота. Бирежелер чота эме болот деп. Давайте. КамАздын миссиясын аткарып таштайлы достор. Ой, ё-моё достор, Wi-Fi керек антип. Жарайт достор. Так, азыр биз ошондо эмне жумуш кылабыз? Ойбай достор, эмне болот? Такка чогултуп атабыз биз, короче. Мына өткөнбүз, андан көрө машинада айдап жүрөбүз. Так, биякта бир нерсе сатып алып өткөнбүз. Артка кетели достор. Так, сол жакка бурулалы. Достор, койтма. Сол жакка бурулуп баштан мурун достор, биз эмне көрүп алалы достор? Шаар бу мамы. Так, койту достор, жакшылап карабайчы. Артыгы түз кетсек биз шаар жакка барат экенбиз. Давайте жакка баралы достор. Шуна шаарга бардык, чечпайды. Ого достор, шуна шаар жакка барат. Айда, ё-моё. Машинам сынып калыптыр достор, биригип калыптыр, мырыйып. Так, башка айылга келдик го биз чота. Чота роднойлор. Ох, ё-моё. Музыка достор, ё-моё. Так, Жигули токтоп коелу. Бизде кандай Жигули? Копейка. Токтотобуз. Ассаламу алейкум, браттар, чо там? Танцевать дейт достор. Білмеймін, кету я. Так, багажды ачабыз. Достор, давайте. Бұл каспитаны салып коелу. Вот, эмне болсун, Музыка достор.
Kapısı saldık dostlar. Kettik abi yakın. Yakta bir bol kaç bir oldu. Нужен трактор. Надо тут трактор ayda керек екен зона. КамАЗ керек екен bu жаққа достар. Жақында тракторисмен КамАЗ болады екенбіз. Мисарды атқарсақ, если что. Так, достар, азыр бұларға бірін сатып көрелім. Ох, ема, чеге. Біреу сүй салғасын ғой. Салам алейкум, жігіттер дейсің, короче. Жігіттер апалар бейжилер. Короче, давай багажникті açалы. Açып тұрып, бұяқты капустаны саталы. Давай. Достар. Давайте шулай тонап кетели достар, тонап. Мынакы жерге коебуз, капустаны алып достар, чүктөйбүз полный алып. Чүктөп туруп уже эме кылабыз, короче, сатып жейбиз достар. Жакшы бизнес го достар, оппана. Акырын токтойбуз достар бул жака. Най. Акырын токтой, жок, мен азыр урдаан келем жокмун азыр мен. Ох, ема. Так, ачабыз. Алабыз. Ой. Эмне болот? Так. Ой, эмне окуп достар, так. Машинада сыжылдырышыбыз керек. Нужен трактор коюп тур, трактор. Мына алабыз. Оп. Ой. Достар, сала албайтам жота. О, салдына достар. Хотя 3 жерге сатып ийсек, жакшы болот окшойт, 3 капуста. Так, да, bir капуста салабыз. Достар, трактор менен бияктан алып кетебиз, бир нерсе алып кетчүм керек. Тарс ема. Бул жерге апарып сатып достар. Көзүнчө эле алып кеткенсиң го, ема. Так. Кандайсыңар, братиш, так. Ох, ема, рыбалка деп достар. Достар. Биз, значит, кайрмак сатып алып, ойношубуз керек го. Балыктарны октоп качып кеткен. Бузун сабай кылабыз достар. Издештик керек. Коюп турган багаждан алып чыгайын. Атымдын баарын давай. Алла бер. 15 сомдон, 15 рубльдан. Так, шашпай туруш керек көрөбүз. 2 капустаны алып окшотпойт. Достар, бизде 110 сом болду. Эми азыр биз каяк жакка барабыз? Так. Карта жок почта. Бар экен. Так, бияк башка эл достор мына. Өзүнүн айылга барышыбыз керек азыр. Кичине акча чогулталы достор, кичине. Ёмай достор, багаж чаппай калыптым. Kaç. Так, biz айылга ушундай барабызбы? Жок, жакка барбайт экенбиз. Так, ушундай барат окшойт, ушундай барат экенбиз. Kaç өтүп кетейин. О, красавчик. Сүзгөн жокмун достор. Базар жок, сүзгөн жок. Так, грейске бурабыз. Көпүрө, жыгач көпүрө. Так. Достор, мен Иван утасак вообще топ болмок. Бул жакка барабыз, короче. О, май, Гейвенваген. Малиновка деген жер көчөгө келдик. Ох, ема, достор. Ё-моё, достор. Так, мне это около. Ну что, поехали? Здорово, брат. Я с тобой переход жизни в городе ушел. Еще лучше город. Достор, эгерде шаарга баргыбыз келсе, ушуга акча төлөп шаарга кетип калсак болот. Азыр бизде интернет жок, ошон үчүн шаарга бара албайбыз. Эмки видеолорду барат басыбыз керек, достор. Машина дейт, давай. Айда.
Так, бұл не қылып келе достар, азыр қойып отыруға буханка. Бұл азықты он жолы реклама көресің, еще бір буханка ұтылып кетсін деймін. Ассалаумағалейкум, братан, жұмыс бар ғой, мен іштетем. Так, біз не қыламыз? Так, отын жаралды. Алло. Так, азыр мен ақша жинап қояйын, кішкене айылдан чочкалар жеп. Так, чочка кетті, чочка бағалы достар, чочка бағалы біреудің чочкасы. Так, короче, не дейді бұяқтан. Так, бұларға міне ашыз керек, капуста алып келіп берішіміз керек. Қана. Так, қазір багажды ашып тұрып, салып қойылды достар, бұл чақабызды. Багажды, болды достар. Давайте достар, анда көрінген үйлер сап керек, короче. Көшедегі үйлер қармырып қайызады достар. Ошон сүтін сатып, кішкене движение қойғайлы достар, движение. Арып қайылдың немерені сағын ойлады, ойлардың шақта көп екен үйлер жаңағыдай көрдім достар. Байқадыңдар көп. Так, мықты үйлер толып туралы жайыр мына достар. Келдік. Ақын түкөз білгізбей. Так, ведроны алабыз, дыр. Так, достар, сау отыңыз базар жоқ. Бізде достарға сүт толды кішіне. Не қыласың достар мұны? Не қылабыз деген. Достар мұна қачақ бар екен. Давай. Ең өзінде сайт екен достар. Ё-май достар. Ақша тапсып отқан ғой шынтек достар. Давайте тағы ойлар сайбыз. Челеттегі салы. Базар жоқ деп қонсын. Давайте достар, дағы ұшыл үйді сайып сазыр. Давайте достар, дағы бір үйлер сап келелі. Достар, бұлар толықтық саған достар, азыр мен бір идея келді. Азыр мен достар, тегемет мұяқын неме алам. Капуста алам, үші қылып, біреулерін чочқаларына капуста берем. Ана мағақ жебет алар достар. Вообще кайф қой достар. Достар. Так, қач. Так. Ассалаумағалейкум. Алауыз достар. Алауыз берге салдық. Екіншісін алып салып көрелі ғана. Достар. Не көттім, достар. Екі уақыттен достар өзісін айлығы ұчауыз. Жолды біліп қалдым достар. $220 бар азыр. Рубль. 220 рубль. Давайте лайк басып отырып достар. Достар, мұна қашып қойғыла. Достар, жоқ мен жаңылып тұрмын. Яқты өзінің тамағы бар екен достар. Қыраға. Так, шылар картошка дейді. Картошканы жотам. Достар. Берсе достар, берсек поткен картошкалар біркен. Жетені өріш керекін, жетені өртейді алыр. Так, 3 oldu. Dördüncüsü 3'ünü öldürdüm dostlar. Tak. Kesmişsem tav aldık. Bazar жоқ. Еми dostlar. Так, отын жарабыз ба? Ассалаумағалейкум, братан. Чё там?
Закрыт, давай. Ох, жаман не қылмасың. Так, бізде. Давай табы жол. Үйсім табағалы. 3, 4, 5. 5 отын жарған үшін бізге 50 сом береді. Базар жоқ. Он жолда реклама көріп шу буканканы сатып алды достар, артық енем. Так, курица дейсің ғой, ема жеге. Давайте курицаларды сатып көреміз достар. Қоқуей. Так, қайдағы выйти машина тұра тоғым. Мен сен алып кетем азыр. Так, бергер қай кеттік курицер. Так, мында салып достар багажға. Что там? Все достар. Так, енді базар жоқ болды, мұны қайыққа саттыңыз тоқты. Тоғала тұрып жер бар достар. Машина тюнинг қылды, тюнинг қылды. Гараж. Ема жаңы машиналар. Прикинь. Давай, бұл машина ғой. Краскалы ойлы қой алдым достар, 500 сом екен. Так что ема. Мейлі достар, чөртінші баға кере жоғар. Так, мұяққа миссия бар екен азыр. Так, достар, мен азыр бұяққа жөн кірбеймін да азырчы. Азыр мен шыны оппа деп кіресің ғой, короче. Так, достар, шыны видео аяқтайық. Видео жақса лайк басып, каналға подписаться деген ұзын баспайды достар. Сіздермен болға Тимар Рейл, давайте короче.